تماشاوان نیجا ام دمها ایلون دنه و دمها ایلون ده گلک شهادتین ونداهین گرانبها هنه جوان یک جیجی شهید چند و هنری هوزان حمیدویه. هوزان حمیدو ده 27 ایلون ده سال 19 ده لنافچه قوسر آمردینج آلیه هزین تاریه دولت و حتی کشتن. به مناسبت اموی برزداری ببیرتینن و دبیجن برای روحیوی شات به مناسبت سال سیمین شهادت تاوی ما به برای هوزان ابراهیم ره هفدیتن کر درباره هوزان حمیدو ده برخدا ناوی و شهادت تاوی ده کام پورل و دوسیه خو تماشا بکن. پیشی جبو تماشاوان ما به کورتاسی هندکارن خو بدن ناس کرن. سلاو و ریز سلاو و حسکرین جبونا خاطری و پشتی شهادتا هوزان نمر حمیدو دو سال 1993 ام بون کوچبر به متروپولا کتن دور و ما لباجاری ازمیری لطوربالی خواه بجیه اوار کر دو سال 1995 از او برای من عیسا و برای من ویسی مقاس بو عمل سرناوی هوزان نمر حمیدو کمک چه بکن من ناوی کما خوی موزیکی کر کما حمیدو ام چون گووندا ام چون دیلانا ام شاهی کی گل گوونده کی گل لکیجان دوری با مبوی آوایی دست بکاری خوی هنری کر بیشتی دمکی مکارو باری خوی این هنری de navenda çanda Mezopotamya şağı İzmir'e hatta demek dameşandın. Brasi jbergo kilit lideri hat kıstın em hep duciye xod emrunustin li rojayı vere tisaze karobare xoyi hüneri evçandi de navenda çanda Mezopotamya bedin meşandın. 27 ایلون سالوگر شهید هنری هوزان حمیدویه وکی برای وی بچوک هندکارن به کورتاسی هنکی قلاوی بکن حمیدو مروفک برایک چاوا بو حمیدو دناوا جواکا خود دناوا گلی خود پر و پر دلنز و پر دل برح و دل حسکرنکی لنبر جواکا خود پیره بو براستی جی وری دلنزم بو دواست کو خو ji xelkê re bike kepekînan xwetê xwe devê wan û ji bo wan ked û xebatê bike û ji bo civaka xwe canê xwe bide. Tu cara min bi xwe nedî, mal jî nedîtin. Got hemîd rojekî ji hineka qeherî bi û got di derheqa wan de ala toş axivî bi û wan rexne kiribi. Tu cara ruhekî feodalîte yapî ku dimêjî wî re derbas bûbe me nedî. Dinav civaka xwedê pir û pir dihat hezkirin. Yani ji bo vê yekêyê ti qala Hemîdo dikî zarok dibê ax Hemîdo, ti qala Hemîdo dikî qîz dibên ax Hemîdo, jinên navserê dibên Hemîdo, qal dibên Hemîdo. Civaka xwe ji bo ku bicivînin ser hevdû, got yekîtiyekî têxin nav wan tiştê ku ji destî wî dihat ji bo civaka xwe dikir. شهید حمیدو به مرخصی خو او سرینت واندن خو تیناسین د زندان آمده د جی لګل همو اشکنجیان لبر خود ده او دس جهنر خو برناده حتی به چیکرنا تنبوری که پسیکولوژیا اسات اوکتای خراب دکه هندکارن هنه کی قلاوی مسئله بکن تجار و تجارا وی سری لهمبر قریجیه وی سری لهمبر ظلمه وی سری لهمبر داگر کتیه دانانی لی دستانا ویه گرتیگاها آمده پر بالگشه ده زندانا آمده ده لگل همو işkence لبر خدا و تجاره سری نتوان ده زندانا آمده ده کو جارا یکمینه میجه اسد اقتا یلدران تبلی هف کر خوزان حمیدو بو ده حجره رش و تاری ده حمیدو ده قوشی ده تنبور چکر تنبور ji kotka helawê ji darê mekneşê û di demê kevnare de gorinin hebû lastîk li dora wan hebû. Kotka helawê dar bi serê wê vekir û wan lastîkana derxist taliya kodikê û serê dar. Wan lastîkana pêv zeliqand tembûr çêkir. Gava got dest bi lêxistina tembûrê kir, Esad Oktay Yildiran di wir derbas lê dinere di qoşê dengê tembûrê tê.
Nezi qoşe dibe havale kulüvedra dukulik de diner. Gotin va viyahat brahayi ve jwehebe. Rahmeti Hamid dar jikotka halawe derxist uan telji lastike herki ave devereki. Linge xol deriye qoşe xist ketondur Esat Oktay Yıldırım. Go devirde denge tambureti kijwal tambureti xist. Havale ki dinavan rabu go maqi tibçave seri xo nabini. O ka ami tambureti xin ku تنهایی کلمه شکی دیگه به وان قوشانا تنبورا چه دیتنا روزه جاردن تنبورا قل هدو خست تی سادن چو اسات اقتا یلدرم بله زوبز هات گو از دبیجم دنگه کی جورتی دنگه کی تنبوری تی سا حوالک جنا وان رابو گو هر وی پرسه جمیجیه خوب که گو هنگی تعلیمه دایی هنگی تمه işkencadır derbastaki meciyete tevli hevdidir. Diya rastı düneri tüşteki tüneyi tisa çu. Çend roş ket ortaya tisa hamitten burako çekir o lehist. Den çuvi. Carib hat jiniş kavahat hücre haval berderine haber dinevdu. Ten burako kırvok beri. Hat leneri ten bur tüneyi. Go evden denge key o kil ten buri dıxı. Havalık din jinavan radıbı. Go tib Ameriki go her psikiyatriyi go bera li mêjiyê te binirin got em bawer dikin bi lêdana me mêjiyê te tevlî hebûyê tu berbidînbûnê derê Esat Oktay Yıldıran ji ber got tiştekî nekir derbas bû çû ew jî got rast e tembûr tuneyê ez tembûr dibînim deng tuneyê ez bi gûyê xwe dibîzim rabû derbas bû çû Rahmetî Hamid hetanê 6 salê xwe jî duwê dira qedan bi mêrxasî bi egîtî û li ber xwe da û her gav ji hevalê xwe re bu umudek Hinekî jî hûn dikarin qala rojawiya dawî bikin. Heta nefesawiya dawî birayê we weysî li bawî bû. Derbarê wê rojawiya dawî de hûn dikarin çi bi me re parve bikin? Bîstê heftê îlonê di sala 1936 de ji bo malbata Hemîdo û ji bo civaka Mêrdîn Netewa Kurd xemgîniyekî pir mezin bû. Rahmetî Hamid û birayê min Hozan Weysî sibehê dor neh da ji malê derdikevin. Malek hevalê wî li paş kopriyê heye. Ey biçwana dîtina wan. Kopriya kevra dîrokî heye. Dewire derbas dibin tên nêzî 30-40 metre ku kopriyê derbas dikin. Hinek bi texsiyên Torosê û hinek bi çekên xwe li her duwa gule barandin dikin. Birayê min Weysî bi neh gula birîndar dibe. Hozanê Nemir Hamid jiyana xwe li wê dira ji dest dide.